hadir ngobrol asik jangan kaboko reredengan Allah soledang Abah Elan kesembuhan bari janji Abah Elan lengah kutaman pasin sang subayi doa bari kini jaban silih datang naik mobil anu jurusan kudu maksud rekam kebenaran ngangkote kesemuan jadi jangan ngobrol kaduaan cocok naik mobil serangan bos dawan para bayu petang karawang uang awe ngawang nyari dapat tapi tak itu maksud bos atap tibar manik itu bos dawang bos atap deui anu sayang haturan ulis acok anu sayang deui anu mah bos atap tebar sareng nin abo bom kabayun abo oji bener ikan kabayun tibar utamana bos dawang Allah hadir bos dawang kota Bandung Tegalwaru bos atap bos atap Allah hadir apa namanya Mbah Hendra kabayun Mbah Hendra Allah hadir apa Hendra kabayun apa nabayun Abah Elan Kota Bandung Allah hadir apa nabayu Anek teti up apa nabayu apa nabayu kabayun Abah Elan Kota Bandung Allah hadir wah asep wah asep manik itu apa nabayu deui bos atap deui bos Abah Elan lengo hadir Abah Elan lengo hadir Abah Elan lengo pemangku hajat lain Abah Elan lengo lain caberem di tawar lain milik bos dawang milik dengan geningan bos dawang hadir pemangku hajat naik panganten ujang panganten
neng panganten. Mangga orang sesarengan Neng panganten ojang bos dawang panganten. bos sama deui Apa nabayu? pajangakeun seni gabungan Apa nabayu? apa nabayu di Apa nabayu? kesenian tuturunan Apa nabayu? bos dawang Si bos dawang hadir. warisan Neng karuhun panganten, neng pang atur os adil. Apa nabayu? sosongori Disarengan jalan jalan os dawang apuran jen abailan lengo kota mana ajani apa nabayu mangagokan apa nabayu naman tarimin apa nabayu deui anu bagus Allah deui ujang foto sapuni ujang panganten panganten gelar gila panganten apa bagus deui anu bagus abailan lengo kota mana apa nabayu abailan panganten apa bagus padahal mata karan ajang bos dawang bos sama deui disarangan apa nabayu pina lampun darang bos dawang deui neng bos panganten sama deui anu bagus panganten ujang panganten apa nabayu bos dawang Allah deui disarangan abailan utamana apa nabayu abailan utamana abailan lengo utamana apa Hendra apa Hendra jika huripan apa Hendra bos dawang disarangan tanah wakil bos dawang abailan lengo kota mana apa Hendra jika huripan kota mana hadir apa Hendra apa na Hendra ke hadir mana kapayun hadir kapayun apa na Hendra kahuripan hadir apa na Hendra bos dawang hadir mana bayu apa na Hendra bos dawang bos dawang pemangku hajat Allah hadir ujang panganten atur nuhun ujang apa na Hendra hadir jika huripan Bapak Elan lengo hadir
Abah Elan Kota Mana Tegal Waru Marawa Allah hadir Abah Oji Bandar Ikan Allah hadir Bandar Ikan anu sebati Allah hadir Bos Jawa di bos Samsi mana bana bayu Abah Elan lengo deui bayar Abah Oji Bandar Ikan Allah hadir sisi cai apa na bayu Wasep era cerita kudu eling kana diri dedenya loba gogoda Bos Jawa ngadir. Abah Elan Kota Mana lengo. Abah Elan lengo Kota Mana. Hadir Abah Elan lengo Kota Mana. Abah Oji Bos Ikan Pemangku hajat. Bapak Oji Bos Ikan Pemangku hajat. Disarangan Bos Jawa Pemangku hajat Kota Mana hadir. Abah Elan hadir. Bapak Oji Bos Ikan Pemangku hajat. Abah Hendra Abah Hendra Abah Hendra hadir. Pak Oji Bos Ikan Pemangku hajat. Abah Oji Bos Ikan Pemangku hajat. Abah Oji Bos Ikan Pemangku hajat. Bapak Oji Bos Ikan Pemangku hajat. Bapak Oji Bapak Oji Bapak Oji Bos Ikan Pemangku hajat. Bapak Oji Bos Ikan Pemangku hajat. Abah Elan lengo. Abah Elan lengo. Abah Elan lengo Kota Mana Pemangku hajat. Tiga Uripan Kota Mana. Pak Hendra Abah Oji Pemangku hajat. Hadir. Abah Oji Bos Ikan hadir. Abah Hendra hadir. Abah Oji Abah Hendra Abah Hendra
bisa